Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay, nakasangpot-mot laang ni Senyorito Brandon kan dagiti tao nga. Itay pa'y nga agur-uray tayo kadakwada. Yan nga tati ibagada. Ay, nga tati ibagada, tatang. Pinaumong kayo! Dapno may lasit mino at danilaw ka na kayo amang limlim. Ala, anya nga tati kahit asawa ni Senyorito Brandon, tatang. Ayan ko, Senyorito Brandon. Ako na kayo. Nakakita nagdedagkat, yan naglimlimbang itilikodan ng itikadwayo. Dalawa ka mabuting kayo, maduktalan niya, tulisan kayo. At damat ka tanay, no? Katulisan ka na tayo, tatang. Ay, sika. Kaslay talaga makita ka. May isa ka kanya tulisan. Ay. Kung nagtupay, ngadda na ilaok at tulisan ka na kayo. Gitaan nyo pa ay nagitinagduma, Bruno. Kan isang kanayo nagikarmasyo. Ala, nakapaturong tipaltong nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nung una taado tinaylog ng bing, ang mga namayram-raman da. Ay, talaga adakas da. Mawala kayo! Magkatapan da tayo pa yan atulisan. Ako libot kayo. Sika. Kan sika. Agpasango ka. Ay, bakit di ba magmulang lingan nyo, ha? Diyos ko. Nudi kayo palang kunay, paltukan na kayo. Tatang, nakasama ta talaga na ito yan. Pumanaw kami sa langit kinanalang tamang na mayroon raman kami pa kayo. Kalma ka, Esmeralda. Takdakas no pumanaw kayo. Kan saan arum ba nga ipakita yaw ti panagbuting yaw. Ay, senyora, dahito yun tayo pinatimplayo a kapeyaw. Agyaman akbarang. Kasla na barutek talangam. Ang mga nulinaw kami ti arak to'y kapek. Ay, saan, senyora? Mabainak ang mga ramid iti dayta. Kastoy at talaga tilanga. Salbag! Mawanan kay tibain barang. Apa, ay nakapapait na ito kape, ha? Ay, ikaw. Nagsakit. Nagado nga asukar dito asyenda. Nakapapait kit din tinimpla makapek. Ay, kastamot asigod ti timtimpla ak akapiyaw, senyora. Itagkalintugan ka pala. Kaya't mo, tapag sinublatag atong paan da pingping mo. Ay, saan ka di, senyora? Nagdagsam ti dakulap yaw. Kasla, pimuskol ti pingping ko iti panang tungpayaw. Bonggo na ang barang. Dinmakbakatan ka nakatulong, awan pa'y manaknakin mo. Ay, itimplaan kayo lang iti sa balay, senyora. Anya, pala nga ron tararamid, magkarokan. Kuy daw ka ng bindot ay lang. Sige! Pumanaw kayo, onda kayo. Ngam no mapanagnakak, kamakikumkumplot kayo kadagiti tulisan. Takis ti mapasamak kada kayo. Saan nga rudan na ito, senyorito? Dagiti pagduwa-duwang tirupa na nga inatap tayo tulisan, di mayo na gaya, may nakipagtapas. San tayo abastag taliklatan kadakwada, Bruno? Nas ka na masiputan anay bag ti karawda. Agawid tayo nga rudan ni Jeff Villa, senyorito? Mabit lang. Nakitam ka din nila kay Emiliano? Jack nadlaw ah. Ang mga mo, Jack lang nabigbig. Gapo iti kaano ti tao itay. Sakbay nga agawid tayo. Mapantayo pa iti balay da. Duwag da Esmeralda, ken Susana anak ti umong kadagiti amin at trabahador iti asyenda, senyorita. Saan dak lang ataan adlaw, gapo iti kaadaw dagiti tao. Nakitam dagiti lalaki a pinasango ni Bruno? Owen, senyorita, amok dagiti daduma. Masansan nga umay da makidayo nga agtabas. Napasurok da nga ta dagiti daduma. Saan mo asigurado? Ket dayta ti trabahom.
senyorita. Kayat ko asiputam anay bag ti Garaudala ka Emiliano. Numakatulong ka tap numatiliw ti pimatay iti day di papa. At dagong gunam kanyak. Aramidag ti kabaulak, senyorita. Nasayat launay. Numakikadwa ka kanya. Ato ti pakairanodam. Nawaya kang umay ije bilya. Dahito'y kaditi kay mudigan tayo anak kurapay Susana. Pagbalbalinan da tayo dagiti babaknang nga awan ka is-iskan na. Matantanaga nag-ama kakit-kita iti langam, Emiliano. Nakatattadam dagiti matam. Dandanit iparupakin ni Brandon asa anak abambantay. Ken gungunada iti kinadakas da. Iti pannagatay ni Don sa Milianaw. Ay, no inaramid mo dayta. Abangan no dang randa ka. Kita ang lahangin datay. Nakapaturong ti paltog, dagiti pasurot ni Brandon. Nga indauluan ni Bruno akasla nakasagana da pumatay. Talaga maiturad da ti pumatay, Susana. Kaslapyat ti gayarigan ti biyag tayo iti imatanda. Isu nga akparpang ka kuma. Wine. Agingga akabaalak ti agtepel. Agtepelak. Ngem, masapol anak kasagana tayaw iti anyaman ang mapasamak. Isu nga agin sayo kami kan Esmeralda. Pangaasim, saan mo ko mga iramraman ni Esmeralda? Babae ti anak ta. Oray babae, Susana. Masapol ang matinleb ang makikubak. Ay, ag nervyos sa kadagita ang mapampanulot mo, Emiliano. Aguli magkalakuman. Saan ang mabalin nga aguli makaklatan, Susana? Saan nga iti agnanayon? Kat irurumenda tayo latan. Agsagana kayon kakadwa. Sumit ngeten ket masapol na makadanon min makasubli tayo ni Jevilia. Tapigsa talaga nila kay Emiliano kan ni Senyorito Brandon. Nagapungata ka ni Ngam, agsipot kayo ana imbag. Amangan nulibaten da tayo dagiti tulisan. Pasidapon nyo ti panagpaliiw yaw kakadwa. Amangan nadalangin taglawlaw dagiti tulisang nagsisim. Nan anayan ang nakapagtangap ti sipnat. Ang ama, kay-kayat ko ti kastoy nga oras apa naginsayo. Tapnosan ang makita da sindong kanda iti kakadwana. Aglalo no iti parbangot. Anargaan payla ang titurog da. Aging iti kabaala nga ilimad. Asagsaganaak ti panagrangat mikin ni Bruno. Nupay, namnamaak ajak kabalan. Ang ama, masapol nga aramidag amin a kabalag. Tapno alaanak ni Senyorito Brandon nga agtrabaho dito'y rancho. Wenno iti asyenda. Nakitak nila nga ni Tata nga nakapungtot. Ni Senyorito Brandon mat ngamin. Kaya't na nga ramatan ni Tata nga iti kinadakas. Ngam napingat ti susupyat da. Di nala maipasao. Di pagkadanaka ka. Kaya't nakangairaman nga agin sayo tapno labanan nyo ita ah. Nanang, Kaya't ko alapdan, anak ko. naturay ni Tatang. Kaya't ko mati makasursurong nga kabalyo. Ngam ti makirangat. Diyak ka mo. Amang ano diyak ka ba ulan? Nakapsutak iti panagriknak. Naglaingat to pa yung nagsangit. Banag akagura ni Tatang mo. Diyak kaya't kong tanak ni Tatang. Iso nga ikarigatak, di kaya't na mapasamak. Sa anak nga aksangit.
Kamusta tinapanan niyo? Adda sumagmamano anadlaw mi apagduaduan tiro pa na, mama. Ngem dayo kano nagijay, ngem may nakitabas. Kat mamati kayong matadagos? Urayam ka di pa asik kati sumaro no apatayan da? Day tatisan ko ngay palopos. Asintado kapumaltog. Uray asino ti kalablaban ko. Di ka nagpanuno na imbag, Brando. Apay, adayo kuyog dagdi alalaki dito'y Villa. Tapno mapalutput yu idaan na imbag. Binilin ko ana imbag da Bruno kan dagiti kakadwan asiputan da na imbag ti garaw dagijay. Ken kinasaritak nila ka Emiliano. Sa anak ngagtalak iti daydi alakay. Saan ngagbidot daydi alakay, mama? Basit la abidot na patayak. Ken pagikarwag ni Esmeralda nga anak na. Apa siriring kayo pala ang nanabarang? Kaya tsyo minum itara? Turko, mangirwar kay alkohol ngin nala tayo di kalman. Ay, alkohol mat. Mapaling ngarag nga inuman. Kat no alkohol matit itad ko no pang inuman nyo. Nadya mo lati maaramid nga arak. Sanan, ang mga numabarte kakat malatawak ang makareeng. Pungutan naktumanin ni Dunya Margarita. Naranggas mo't lang araw. Kaya't mong samad, ngay pulong kayo. Ay, saan ka di No, di mo kaya't ni pulong ka, kaduan na kami pa'y nga ginawa. Saan kansapay ang nausawan, Bruno? Nakita ka kinasango yun ni Nanabarang ang naginom idirabi. Insung-sung yung manang bakat? Kahit naman ti may sungsong, senyorito. Kasi tibilin ko. Si Emenyo Tigaraw dagiyay dayo anak itabas. Saan tayo ka din nga ituloy kag si Emi ti Hacienda da Don Servando kan Doña Celedonia, senyorito? Saan ka natagari? Ang mga numangag ni mama. Inton adda parawan ko. Kitkadwan na kitibilya ni Doña Celedonia. San lakit di makadlaw iti daytoy ana panunot ko nga aramidan. Sige, ang alo! Paspasak pa ito, try! Ya! Ha! Bining ni tata, may tasakba si Manong. Napaniti ka umasan. Sumag may sakpa ita. Magin sa'yo. Inton, anda ka na oras na. Isuro na ito, matititin lakyanan. Kabalila akong tagabalyo. Talagang sakit yan, di si Dino at itata ka may isuro ka niya, makirangan na. Nasayang man. Tap na masalak ni bakti bakit ka dagiti agpanggap iti dakas ka niya na dantungan. Asmat ka ni Senyorito Pranto. Dakas kita magkita na kanya ko dantungan. Saan nagsigsigurado tayo dyan? Matayak pa'y noona. Sakpay na dadaka sa maaramin na kanya. Sakpay amay dadanas na tayo ko. Ha! Ya! Ya! Ha! Ang dagaray iti kabaliw ichay. Amangan mo dabang Bruno. Saan niyo tagpatuloy? Saan naman tayo na dyan, Ini mang Bruno tayo ichay. Napanda ka na iti radyo. Kaya asawan. Asi dagdatuhin di dalan. Ang ano, di kakpadlaw. Ho. Di kakpadlaw. Ang malangan numadlaw na takat-takas taramidan na kanya. Ay, kabat. Anyat para kunam. Nakasagana ka din? Ha? Amo, kaano ka din agrangat tayo? Noon ko nam, oray itan. Apay, nakasagana ka din namatay? Pangasim. Sanak ka di apatayan. Oh, kasta ti kayat ko. Agkurno ka kanya. Saan mo akayat ti matay? Ngem no karangat nak. Nam namaem akabalan nak.
Awan pa iti kinarangat ko asaan anatay. No, saan tayo lakuman nga agrangat, amo? Amo yung saan kayo akabailan? Binalagan na kapay ni Sendong. Apumanaw kalangan dito rancho. Ay, kasapulak ti trabaho, amo. Uray, para pa kan nakadagiti baka kan kabalyo. Saloy ka talaga. Saan miya ka sa pulang ti kasta? Agsaga nakakit ni. Noon niya ti kunan ni Senyorito Brandon. Agrangit ta inton Sabado. Kat imatangan ni Senyorito ti panang patay kukin ka. Ay, naimbag man nga ron ta saan da ka nakita. Saan ta nga munoan niya ti aramidan ta? Anang, si Miyasi kami kini ang galo iti dalan. Kasla pa'y nakaawat mo ti kabalyo. Pasaan na naggargara igi. Naglamang kami iti katangaan ti kaunasan. Saan ka kumangabin arimwar nga agbaybaysa? Kastamot ti kunan ni tatang. Ay, Esmeralda. Saan mo ama supiat ni tatang Bo? Talaga saan nanang? Kaya't nakapagbalinan ang naturan. Sa bali ti malagip ko. Talagang sa asaan ako na makapagtuloy nga agadal, nanang. Makapagtuloy kanto batlaang anak. Hanggang saan pa'y akadagitoy? Jay tanggod ko, nagsarsaritaan nyo kini Senyorito Brandon Bruno. Sino day jay agapat? Biyangot kamo tabakbakatan. Gabriel tinagan na yung gabat. Binirngasak lang iti gabat. Sa patayam? Agrangat kami. Lotiwan na kiti panaglaban eh. Ala ni Senyorito Brandon nga trabaho iti rancho, wano iti asyenda. Kabaalan na kangaraw, kadnay, nagdakkel ti bagay. Magustuwak na itang imbakam. Talaga saan nakakabalan na yagabat? Ang gagatalman na nagitiramay ko, pumatay. Nakabutbuting matay tanga, ibagbagang bruto. Ang maapay nga raw, adi mo nasalak ni iban ni Don Sabelianaw. Pagpungtutulak ka ni, Saan niya namnamain na matambang ni Don Sabeliano, ide? No siyak tinang idaulo kadag itinang sabar ken kuana si bibiyag kumapay. Nagpiglat gaya man dagiti sugat mo, Gabriel. Dapay kayang piglat iti rupam. Sugat ko dahil idi nagtitinulungan dak alinuguban da kiti alalaki, Senyorito. O niya, nakasagana ka rin ha? Agagatilaunay na itinakulap ko pumatay. Ha? Ay, talaga kadi apatayon da. Agblastar kayo gidin. Laglagi pam si kagaban. No atiwam ni Bruno patgan katikid daw mo ngagtrabaho di rancho. Tapnawan makungkunam. Sikat yung muna dumanog. Sige, danog. Diyos ko. Tarabayan dak ko ma. Anyat itang tanamitim mo si kagabat, ha? Ang karkararagan sa matan. Saan kayong nagtaktak iti oras? No kayat mo ba'y tagbiag si kaagabat? Salaknibam ti biag mo? Ikan ka lang aruran iti gondaway asikat yung muna dumanog. So anya pa lang tararamidam, ha? Nadugat akon. Nakakadilang di ka ba alam, ha? Diag narik na tidagsan tidanog mo. Nasaksakit pa'y tidanog ti koton, ah. Oops! Aha! Nasiklot ka nga naglisi, ah. Iti pa'y... Kalisi ka na ta. Apay nagpungtod ka, Bruno? Kitak man, lumakalisi ka pa'y... Imot! Napigsamat ti karog na. Bravo! Day taman ti kunak. Salaknibam ti bagim gabat. Sige, ituloy ah. Tsaki palubos nga iba, bainak si kaagabat.
Bulbulun ka ita. Patayin ka pa ikitin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadlaw ko asip-siputan dagiti di mayo anak itapas. Andan sakit di panagdwa-dwa da kanyak. Nakadanon lakit din kadakwada ti panangalukoy ni Senyorito Brandon. Amakikumplutak kadakwada. Ay, makagura ak manain kadakwada. Kaya't dak apagbalinan at tirtires. Ngam saan ang mabalin nga agbalin kami nga agkabosor kadagiti padak at trabahador. Masapul nga adda naskan nga aramidag. Ang mabit lang. Sumagmamanulaang kita tao ni Senyorito Brandon. Timangwan-wanawan iti kaunasan. Awan ni Brunaw. Amangan kit din o intuloy dati ng sapol. Iti pimatay kendaw sa bilyanan. Nitor ko kanula iti mabalin amang maneho iti lugan niyaw, senyora. Salbag! Apay da Bruno ken tarok. Ure ni Brandon, awan dito Villa. Ay, saan da ka diyan nagpakada-kada kayaw, senyora? Anya? Ha? Tonta ka babaw nun? Pagdamagan nakit din? Damaga kaya no nagpakada da kanyak? Kaya't mo tanayonak, titong pa. Ay, saan yun, madam? Ipakawanin da ko ba? Panawan nak nga ron dito yan, tamabuisit at mitarupam. Abang ano sumnang ti panagkitak masulak ka dito. Ha! Masurunak di tarupam. Ang mga nalang pati paltog dahil sa bilyano kat paltogan kalangan. Saan ka diya, senyora? Ayala anak man kititi darom. Pinarasok mo ti darak. Iuwan, senyora. Darasan! Nakabutbutang ni Doña Margarita. Saan ka ba sitla bintut ko? Napo, kurang lang napatahindak. Naranggas launay. Kunamno ka ba alam nakloko? Onya? Saan ka na bumangon? Saan mo ka din nakabalan? Ipalubos mo patayin na ka ni Bruno, hagabat? Hindi ka pala bumangon, paltugan ka. Saan? Pangasim. Saan nakapatayan? Senyorito Brandon, anawaan niyo kuman ni Bruno. Salbag ka! Sakit din tibilinam? Awan pa'y nabiyag a kinarangat ni Bruno. Sandak ko maapatayan. Pangasiyo. Ludi mo kaya't ti bumangon. Saklangan timang pataykin ka. No saan ka nakalisi? Bimtak ko man si bangabangam. Nasapol pa'y gayam, mapabutngan ka. Takno mapilitan ka bumangon. Wanya, kabalang pa'y ti makirangat? Ituluyot agrangat kini Bruno. Senyorito, jakon kabalan pa'y. Sumuko akon. Amom kanino niya ti mapasamakin ka. Kalibos sana mo. Papatayin ka ba ba na ti apaltog? Saan? Di na kumapaltugan. No di mo kaya't ti matay. Salak ni Bam ti bagim. Taro! Yawata mi ti paltog na ti agabat. Tagduelo kami. Kwa, jaka mo ti agusar iti paltog. Ha? Matay ka nga ron Ang bilangak, aging kay ti talaw. Maysa! Gusto daytan, Bruno. Ibabam ti paltog mo. No di nakdenggen siya timang paltogin ka.
Gabriel, inaramid mo amin nakabala mamang salaknib iti biyag mo. Naparik naam ni Bruno iti panang dalog mo kengkwana. Gapo iti dayta. Nakapasaka iti pannobo. Karaman kan kadagiti tao. Agyaman na klaunay, senyorito. Saan kan arbuar pa'y Esmeralda? Abangan numa isang magkangag peso. Ngam kasapulan nagsurusurak latang agkabalyo nanang. Awan mo't latar aramidak dito'y balay. Nalaing kamutan nga agkabalyaw. Adaan mo aramidan ta. Uray saan pa'y anagaikan anaimbag ni Emiliano dayjay dagada. Babalinta siguro na pagmulaan itinatay. O sige nanang. Tapno sa anak mo't na maikawang awan aramidan na. Itapay lang. Kailiw kong tag-eskwela ko ma. Ure, agtuloy kan nga agadal. Ang bakasyon pa'y laang. Ngam awanan tinamnamak pa makapagtuloy nanang. Nakalidliday ka ba anak ka? Hala, isardeng talangan a pagsaritaan day ta. Kumusko silap ni Bruno iti panawan dagiti radyo. Amok asaan aga po iti lukson. Gaputa, inikanak iti gundawa ini Senyorito Brandon nga agbalinak at tao na. Ngam, naparik na ak iti panangdanog ko kinkwana. Iswa, saan nga ininggaan aging ga iti nakusbuak. Kuna ni Senyorito Brandon. Tulungat ka no ang mga iwan kadagiti baka ken kabalyo. Dayta ka no pailaan ti trabaho. Ken, agpatulungak ka no kinisindo. Tapno sursurwan nak nga agosar iti paltok. Ay, nasakit pa lang ti pangak. Nadagsan ka ayam tindanog na dyan gabat. Gapo iti pungtut ko. Kan ti pan nakapabain ko ka ni Senyorito Brandon. Diya ako nininggaan. Aging gay tinlakusbo. Dahito yan ti kasapulam asarmeng, Bruno. Nagpayag kay lagi din nga gungkunay na nabarang. Para sarming lang pinaalak ka na kayo. Nagsapulak pa'y lang amay. Ano sa mon, dahito'y buong asarmeng. Ay na, mo nagkalakuman iti bilya. Tadadakal asarmeng ijay. Isuro na palag matitiramidak. Sana ka makapagtipal tung patungpan kang. Ay, uray bakbakatan kan. Ay, saan ka di Bruno? Ay na, nasakit pa'y laang tirupak at inumpa ni Dunya Margarita. Ay, ano gayam tirupam? Apay alimitan. Saan ka man damag-damag? Mga nuskat pangigas alang iti pungtot ko. Kasangsang petyulaan kan Bruno rumor ka manen. Naggapuan nyo ka di? Ejeran so tinaggapuan mi mama. Ejagam nagpagbakada ka na. Pinagrangit ko da Bruno kanda yagabat. Kas pang supo ko kingkwana sakbay nga ala ka tao. Wan gayam, kaya't ka makita dahi Jaya Gabriel. Nuanyak lang ana. Hinton maminsan na mapan kami jay. Ikuyog na kanto, mama. Adayo ti Ranso, narigat ti dalan. Iso masadutak ka mapanijay. Dumteng to ti panawan. Apagpasyarag na agabat dito asyenda. Kumusta gayam ti Rancho? Nasayat. Adulat ati baka ken kabalyo. Tumulong ni Gabriel iti Rancho. Isot inted ko pa ilang at trabaho na. Tumulong pa yan ngagpakan kadag iti baka. Nasaya.
Kat, papanan nyo nga ron? Mapan ko kasarita nila kay Emiliano. Ada napatag nga ibagakan kwa na. Kat kasanon ti pa nagsapol iti nang patay iti day di papam. Kunak mando day tati pampamaysa nga raramidan. Paset na day ta, mama. At datap ko akapulpulapol dagiti trabahador, dagitjay at tulisan. Naimbag, tayo sa sarding mga Agos ti nagtrabaho. Itayin napasungatan na kami ka ni Senyorito Brandon. Naandor ka ngagtrabaho iti kaunasan. Uray lakay kan. Kaslasan ka mabanog, Ama Emilian. Ang mga nuna bayagkat di ti panaginanam si kalakay. Brunaw, masapol apatas ti panagtrabaho may. Kapota ang papada kami ti sweldaw. Kumusta timbagaking ka, Ama Emiliano? Ay, kas na kunakaon, senyorita o. Idi laeng adda kinaranget dagiti tao yaw. Ada kasugatan ti maysa ti panakadlaw mi kadagiti tulisan. Saan mi pay anak kita ida? Kat dagiti tao pinasim ko kada kayo? Awan bet karkar na anadlaw ko kada senyorita o. Kas kanyak. Napas nagnamat nga agtrabaho. Senyorito, palubusang na ka makisarita di dadyo lakay. Ay, lakay Emiliano. Lumaduktalan mi ang makikumkumplot ka karagiti tulisan. Sika, ti umunato, dasan mi. Gati ka sa saan mo, Emiliano. Pasitlabit dot mo, abangan no patayan dagan. Saan dak ama patay nga awan gaway na. Lumaban nak Susana. Ay, agsinsinto karakmanan iti dayta ako nam. Masapol a lumaban tayaw. No isot kidawen ti panawan. No sa dino ngamin ti paglamlam mga dagita atulisan. Naminsan laeng anapasamak ti panakadlaw may at trabahador kadagiti tulisan. Iti daydi pananglatigo ni Brandon. Idi kalaat agimloong ti kanalboong. Anakasugatan ti maysa a tao na. Ungag paiso. Tayjay mutla ang tinapasabak. Saan anabayag? Naipadaman ti pan nakatambang nito sa Bilyanaw. Kat maatap adagiti tulisan tinang patay kan kwa na. Adayo tinakatambangan ni don sa Bilyanaw. Iti maatap apaglamlambangan dagiti tulisan. Babalin ang nagdakiwas da. Mayanda ko ban. Sanda butan nga agpatlaw. Hangam na saya at batkit di dayta. Tapno saan tayo ang mairamraman nga agpagkad. Babalin? Akalpasan ang napatay da ni Don Sabilianaw. Nagulimot na pa'y laeng. Urayan damanan tinapinta sa gundaway. Kat nasaya at launay. Numay sa kadabrandawn kan Doña Margarita ti sumarono amatay. Aniya? Emiliano, adya ka din dayta nga ibagbagam. Katwak ni Bruno ang mapanigipilya ni Doña Silitonia en Tomigat. Sapaan mi ti agrubuat. Tapno makasubli kami sakbay ti pangaldaw. Saan ko magustuhan ti pangpanggapang Brandon? Talaga ka di pagatapa may dakin ni Don Servando nga utek iti pa nakapapatay dahil di papang mo? Relax, mama. Agungat kayo manan. Ni Melissa ti talaga arantak. Nakaubing dahil nga apo ko ni Silidonia. Kunak man nun ni Esmeralda ti Corsonada. Agdumaday ti kinapintas. Asino ti kayat mo kadakwada para kanyak, mama? Kayat ko ni Melissa. Tapada tayo nga asindero ti pamilyada. Ngam sigurado mo ta ni Melissa ti rantam. Kan saan mo apagang angawan? Da kayo mo't mama. Nanabarang! Umay ka man ditoy. Darasam! Ay, apay ka dahil senyorita. Ibagam ken Bruno. Asan ngagbarbartek tadda papanan mi anasapa.
Ang mga numakisango nga ginumanan ni Barang. May samot ito sang rabak-bakatan. Ay, saan, senyora? Narigat, ikanayon ama Bartaw. Kung gayam lakay, taimbag ta nakariing kapaylaan. Nagtulag kami kini Esmeralda iti aldaw. Mapan kami to agmula inton bigat iti bukbukwalam adaga. Yak matlag pa ison matultulaw. Mabalin matlata pagmulaan. Adalata dagiti pagkalatkatan ta. Sige. Tapno adda pa ka kumikuman yaw. Kapig sa ti panagtabas, kat awan trabaho yu ababae iti asyenda. Wen, masapol ni Esmeralda, ti pagkakumikuman da, tapnusan amapulkukan. Day, nalagip na ba nanti saan na apan na kay tuloy nga gadal? Masyanak iti anak ta, Susana. Ngam igaid ko ti agtrabaho. Iti kasta, makapagtuloy nga agadal ni Esmeralda. Makaanay la kuman ti barita nga intugot ta Esmeralda. Masapol pa ilang ti gabyon nga agmula aya. Nadardaras mo't lang, tigabyon, nanang. Ay, no nga tada kayon ti agmula. Tasyak ti mangituloy nga gabyon. Kabailam nga raod. Kabailag? Napigsaak mo't, nanang. Naimbag la pagwatwatak. Mabalin ko pa yung ti agsursuro nga kabalyo, nanang. Ureg malmalon tayo dito, itanagbalon tayo mag. Anya day jayon? Kadalbuong laki ti paltog day jay. Adalanit ti asidag, nanang. Pasino nga tayo nagpaltog? Unun sabat nga dagraraira at tulisan adakaw. Uno saan? Dagiti nga tapasurot ni Bruno. Uy, suda. Saan da tayo mat nga tangan anwan? Amo da tamat? Ngam uray dagiti tulisan dagita. Saan da tamat nga taadangran? Tawan mat atraso tayo kadakwada. Ngam na dagiti tao ni Senyorito Brandon dagichay. Nung makita na tayo magmulmula dito'y. Ano? Nagsasaro naman ang dagidya ka ng buong Esmeralda. Agugubat dan samat ng nanang. Ina, kasano nga ron tayo yan? Saan tala ko man ngay may? Ituloy talandar aramidan tananang. Ngam, agpaliw tayo lang. Numadlaw tayo ang napagkad. Agsakay tanton iti kabalyo nga aglibas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, saan ko lat ang mapuntaan? Ay, narigat gayam ti agsursurong agpaltog. No ko may pasungal ngalak iti kubat. Amangan no natayak ko man. Kinuna itay ni Sindong apagkalma at ti pulsok. Ngum itay kalbitat ko man ti gatilyo. Nagpangato ti bunganga ti paltok. Ket saan kon anapuntaan dagiti imparbaw ni Sindong. Anagawangan alata ti sardinas. Nalabsan tayong tinagbudigan ti asyendayo kan ti asyenda ni Doña Celidonia, senyorito. Ngam, apaya di tilikod ti Villa tinagnan tayo. Tapno nadardara sa makadanon ta, Bruno. Ang amangan no mapagbidutan na tayo kat may pasubo tayo tirangat. Imposible na itang ibagbagam. Saan dakiti na malasin tilogan ko? Senyorito. Kabalyo. Bruno, palpaltukan na ta. Iliklik mo tilugan. San amabali na papuntaan ta? Tinasayap, isardang tayo tilugan. Kat sumpok tayo ti kaunasan. Dito sama ti paglamlamangan na dito turisa. Payajak na panunot at tagos.
Simurot ako mga paiso ka na Brandon kan Bruno. Tiyamok nga minitay ka tagkabalyo na. Nasikurana ka wa nararamidag to Filia. Malagip ko lakit nga ron tinakamama sa panakapapatay dahil di sa Biliano. Dahito yun ti pinaalayo adanaw, senyora. Agyamanak. Ay sagana man ti may sa karwahe. Kaya't ko tagpasyar iti asyenda. Ay, agmay-may sa kayo kadilaan. Dahito'y man ti kagurgurak kan kabarang. Ay, linamasan ti arak ta utek mo. ay, Kaduaan na ka. ay. Di saganam di payong tapayongan dakto. Ngam umuna ngay saganam ti badok nga ti dog ti manggas na. Saan ko magustuhan da ito yung mapaspasamak, Bruno? Uray saan data makita, saan data sardingan na palto-paltukan na. Saan time sa nagbidot? Ni Donya si Lidonya ti utak ti panakapapata ni Don Samiliano. Kaya't da kayo ngay saruno. Anya ti kunan? Sige pagka. Nagstayan ako na. Sinalpak. Sana mabalin na mapatay da ka. Kumalam kaya ng pagsenyorito. Nupuno ka na tulisam na kita. Masapol ang may salakan ko ti biyag ko. Nilang senyorito Brandon ti matay. Ikarga ko ni ti karwahe dagiti masapul nga itugot tayo iti ipapantayo iti asyenda, senyora. Agur-uray ni Limon, ako tsero ti karwahe. Saan mo ka dyan hanggang ti panagunit ti telepono barang? Sumbatak pa'y! Ang mga nanapatagtiba ganito mawawag. Ang nandan pa ka mo dagiti pan nakabang itilintag may papaniti pan nakapapatay dahil di sa Biliano. Umadayo abangan mo tumpaan nakbanag. Hello! Oh, Doña Celedonia, si Kamot Gayam. Anya. Napagbidutan, dagiti tao yung managdakdakas na Brandon kan Bruno. Kat pinalto-paltugan na ina. Nasugatan na ka ni, ha? Lakit na saya at nukasta. Nalipat ang tinangyawag kan ka, kayat na Brandon di agpasyal dita. Nasayat lang no saan daanan ano. Nukasta. Madabag agsarsarita da ka ni Melissa. Sige nga Rudan. Bye. Ay, senyora. O diya pilat bulmulagatang barang. Di ka pala muna iti karwahe. Di ka katnagdengag iti nagsaritaan ni Doña Celedonia. Ay, panawan kayo nga rin, senyora. Tonta! Mabitlaan! Di ka pumanaw. Ako yung tan. No sana ka makapagtupal tong patungpaan ka manan. Sige, magna! Naititi magkanat ni Brandon. Ngam no napatay dagiti tao ni Doña Celedonia. Day tamit na tanti paglapanan mi. Agam, nung mapasamak ti kasta, anyan to pa'y ti kaugaway ko. No awan tungat din kadwak, anabati. Nanang, nabanog ako naggabgab yun. Agin na natayo pa eh. Ala, agin na nata nga Rudan, anak. Kalpasan na, mabadpad sa peet. Uray ka nakamulak batan. Agawid tang taon. Unak nagmalmalim tayo dito eh. Agin sayo aktupay ko mga kabalyo inton madamdama. Anak. Nabayag mo na nagsardeng ti kanal buong na. Kan, awan mati masidag ka da tayo. Ay, naigpaglagag pa ison tawan ba't ka tinagpagkadanta. Anya nga tati kaya't asawan dagi dya kanal buong. Saan tayo na problemahan day ta? Inton maminsan, agpaisuro ak adumanog kan kumuktar. Iti kasta, masalak ni bakti magbagi tayo, no anda pagpigadan tayo, nanang. Babae ka, atat ko. Nalupoy ti bagim. Sano adda paltog ti kalaban daw? Anya ko matgaway mo hay. Makaamunton ananang. Basta, agsursuro ka makilaban tap na masalak ni bakti magbagi tayo. Senyorito,
Agmay sa kayo mo tan dito ti Villa ni Doña Silidonia. Kurang no agsar-sarita kayo pala ang ni Melissa. Simra kiti kwarto na. Ada ka no inalan na kahit nang ipakita kanya. Nasidagsamat kan ka. Amangan no nalakam lang agunudan ti panagayat na senyorito. Napukawan ti panaggartem ko kini Melissa. Itay-pay lang agdep-dep pelak. Saan ko magustuhan tinapasamak kadata. Kung agpaiso, nagistayan tan. Napagbidudan na takit din iti tao ni Doña Silidonia. Simsimpok takit din iti kaunasan. Adainted ni Doña Silidonia ng alkohol apagsapsapok. Ngam kaslag gagatel pay lang ti sibubukal amagig. Pasyar kayo man dito'y asyenda, Doña Margarita. Awan tararamida ka jay Villa. Isu'y mayak nagpasyar, Emiliano. Saan kayo pa'y gaya man nakaadayo iti nagtabasan niyo? Nalawang amin ti asyenda. Nalawang matkit din ti nagtabasan kadagiti unas. Hanggang babayag pa'y sakbay ang makaasidag kami iti rantsaw. Saan kami ngagbayag kanibarang dito'y kaunasan? Tap na maituloy yung tiyag trabaho. Adala kayat ko adamagan. Sakbaya mapan kami iti kabalbalayan. Amok, kapinusgan na ka ni Branton. Ay, awan pa'y maipadamag ko kada kayaw, senyora. No, adanton maali madamad ko, ken masiimak. Umayak ijay bilya. Siguraduam lang nga makapudno ka iti trabaho, Emiliano. Amomon no kasano ti kinaranggas ni Branton. Amangan no iti rantsaw, kinakangaganyaw iti kanalbuaw. Napaot ka di dagiti kanalbuaw. Nagsasarno itay, ngam simmardeng betlaang. Kaya't ko mga agawid kami ang mga aldaw, ngam impilit na nga ginsayaw ng agsakay iti kabalyaw. Napiingat ni Esmeralda ang makasurusuraw. Panagkunak, sa anak ama pa ay iti kayat ko apagbalinan na. Kaya't nagkano ti makasursuro at umanog kan kumugtar. Tapno basalak ni bandak no da pagpagkadat. Adamat amok basit iti tinakyagan. Ada paltog ti kabusor mau. Nasken ama ipamuspusak ama addaanak iti paltog. Saganaak ti addapay a kinaranggas dagiti asyendiraw. Susana. Jak magustuhan tinapasamak kada kami ken Bruno, mama. Impagarup ko no tulisan dagiti nang palpaltog kada kami. Urelak na nagat-gatilan ken nagargarumyadan na simpok iti kaunasan. Ada basol mo iti napasamak, Brandon. Apay gabin? Nagpakaamo ka kumagamin ka ni Doña Silidonia. Sakbay nagpasyar kayo itay. Sandak ang mababalaw. Nuad adda pagatapak ni Doña Silidonia. Ngadda pa ka inaigan na itipan nakatay ni Papa. Aniya? Amangan paikit din wag kumplot da kan Don Servando. Saan tayo nga mo? No nalimod tayo akabosor da. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Datayo mo't lang nga asyendero ti agpipin na tay. Yak may papas ti pungtot ko tinapagteng kadata Bruno. Imbagakon ken ni Mama ti panaggatap ko ken Doña Silidonia. Ang mga nobilin na ngagpaiso tinapasamak, senyorito. Kaslan na padaanan da, ti itadatang tayo ijay. Diyakon impakada da ito panggap ko. Mangibaon ka iti agsiim iti paset ti asinta nagbedengan tayo. Ang mga peket dito tao ni Doña Silidonia na iti tulisan. Ken pudno ti atap tayo ngagkumplot da ni Don Servando. San kong ipalubos asyak ti ungawan da Bruno. Dagiti mapagtal ka na tao ti baon mo ngagwanawan. Numay kanda pa'y di itinapinta sa gundaway. Patayin tayo da.
senyorito. Nga masapol ang nalimad. Dahiti awan ti panagatap da ka na tayo. Inton maduktalan da. Mabalin na pagparangan adag iti tulisan ti akin aramid. Kat di ta maduktalan tayo. Nutat tao ni Donya Silidonya dagijay at tulisan. Huwag nagpaiso. Amang ano idinapatay da ni Don Sevillano kat nagpaing da ijay. Iso sana madlaw dagiti trabahador iti asyenda. May iba kang paiso kininanang tikas tatang. Ngam ang panunutat. Kabaalak nga ta? Esmeralda, panunutam akabaulam. Uray babae ka analupoy. Masapul apat ang kanam tinakam mo. Kaano to arot asursurwandak tatang? Inton Domingaw. Sakbay nga ituloy ko timang bukwal iti ramot dagiti ledta. Pagwatwatan ta. Ngam tatang, masapa kami amapan makimisa. Uray iti magam. Saan mo't amasapul ang mabayag ti panaginsayo ta. Kat inton nakasursuro ak. Uray, bukbukod ko to nagin sayo. Dayta ti kayat kaw, anak ko. Sanayam ti bukod mo abagay. Mabutbutoy nga kini Senyorito Brandon tatang. Kasla mga alunos ti panangkit-kita na kanyak no may ditoy. Dak ipalubos nga addadakes nga aramidan naken ka. Lumasat nga umuna iti bangkay kaw. Tumaudyanan na. Napunta ak matlaang. Inton bumaybayag ti panaginsayok. Makasursuro ak matlaang anaimbag. Ay, kankantyawan nak ni Sendong. Masapul ang maipanagnak ko. Ang maikariak nga agbalin at tao ni Senyorito Brandon. Ang ama. Agbalinak to kadimat anaranggas akas kin Bruno. Ket kabutang dakdag iti trabahador iti asyenda. Ngumnukas pangarigan. Awan ti pagpilyak. Nalawag ka rin matlang ka na kayo tipiling ko. Na kayo, tinapilik kapusgan nga guwanawan. Iti asidag tinagbabudingan tayo iti asyenda ni Donya Silidonya. Saan kayo nga ipadlaw? Masapol nga wan makakita ka na kayo. Saan kayo pala nga agtigtig na iti dakes? Noon niya ti mapaliiw yo. Kidanon nyo ka na kami, kani Senyorito Brandon. Daw! Ating masinig kayo na nabara. Kwa. Nagdengeg ka iti imbaga ka na iti kakadwa. Ay, kwa. Awan ti bibiyang ko dita. Binaunat ni Senyorito Brandon nga agsagaan na kakanaw. Tamapan kayo iti asyenda. Itay pa yan nakasagana ak. Nagurure lang nagiti tao kiti bilin. Bakit barang? Nanyaman tinangig mo. Kaumem tingiwat mo. At daman ng da Bruno kan Senyorito Brandon dito rancho. Nasiputak itay. Akin nasarsarita da ni Sendong. Ituloy ko lahat tatyakin sayo. Kas, siti kanayon kung may bagaking kasindong. Agwanawan kayo ana imbagi taglawlaw ti rancho. Amang ano sa inyo kiti masiputan dagiti takaw ka dagiti baka, ha? Adda nga ta aga-agap. Ang asino nga ta ti makaiturat. Kabayatan ti kaaddak titoy. Awan mo tinadlaw ko. Ituloy ko tagin sayo. Kanina ko napaltugan. Kaya't nakadin apatayin, ha? Kilata kinabilnak.
Apagisumat akalbitak ti katilyo. Agrason ka pala eh. Adda ka di guram kanyak ha? Oops. Nakalisi ka ha? Ya! Oops. Pilpilitan nak amang balas ken ka, Bruno. Syakmat. Patayin ka! Tipaltog ko! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasamak kada kayo adwa, ha? Kaya tiyo tagpin na tay? Labing itak tinapasamak, senyorito. Agin insayok apumaltog itay inasit galnak ni Bruno. Apag iso akalbitak ti gatilyo itay. Dinang ranak. Dandanik na paltugan. Talaga kiti nga daguram kanyak loho. Gaputasan nak nga inggaan, Bruno. Bimalisak. Sa kaya't nakapaltugan. Nakita! Naimatangag ti amin, Gabriel. Nadaras ka nakasursuro. Nasiglat ka na makirangat. Kasta ti kayat ko, Bing. Inaramid ko lang ti kabalak, senyorito. Jak kayat nga agtalinad asaloy ti pagkitaan nyo kanyak. Dayta ti kayat ko. Sumur ka kada kami ken Bruno inton madamdama. Kayat na ka ang makita ken mamam mo ni mama. Nasurukan ang makabulan nga agtabtabas kami. Gamasaan mi pa ya. Nagudwa ti kaunasan. Talaga nalawa ti kaunasan. Nalawa kataltalunan. Manipod day di doon sa Bilyana o tinagtagik kwa iti asyenda. Nakalawlawa launa yan. Inaguman na ti sa likwa dagiti paada at trabahador iti asyenda. Adyang nga tinapasamak iti sigod nga agtagik kwa iti asyenda. Nasurukan 20 atawan tinapalabas. Barang! Apay ka te, senyora! Dandanin ako nadalapos. Kaya't mo ti madurbab. Ay, senyora, no jak agtong paladagos no pukawan tak. Ang mga no bugkawan kan tumpaan dakmanan. Ha? Naibagta mong day tabarang. Apay, papanandag dyan nagkabalyo. Jak manam mo, senyora. Adaak dito unag tibilya, ita ipimanaw da. Awan pa'y sir-sirbi mapagdamdamagan. Panawan na kalangan. Nagsardan kayo pa, Bruno, Gabriel. Talaga anadaras ka nakasursuro, Gabriel. Nakitak ti kinapartak mo ngagpataray iti kabalyo. Ay, nalaing ngamin ni Sindong anang sursuro kanyak, senyorito. Yan, inaldaw nga ginsayo ak. Ne, apay at nagpapaudi ni Bruno. Bruno! Apay nga da ka nila? Senyorito! Ingkoyog tayo kuman ni Sindong. Tama nga no san munto na masurutan ti dalan mong agsublitiran so, Gabriel. Ang mga numayaw awan ng paiso, senyorito. Damo na pala ang tagpasyari ti asyenda. Sa anak mo't nga tamayaw awan, senyorito. Kasta ka de? Pagkaluwan na ito agapat. Nasaya ito ka sa? Jak maklon ti parang ibabay na kanyak. Patayok no may kanak iti udamaya. Si kagayam ni Gabriel. Mayat ti pamagim.
Oh, apaya kas tatilagam. Kasla nakabut-butan ka. Gapo iti kinapos kulta barbas mo. Inton maminsan nga umay ka dito'y Villa. Masapul nga awan barbas mon, Gabriel. Kasla may kawak ngamin no awan dagiti barbas ko, senyorito. Tonto, sana makaano sa makisarsaritakan ka. Sana ka narwa mamasungsugpatan ha. Nudyak makapagtabal matungpa ka. Uray no lalaki ka. Saan nyo na problema ti barbas da ito'y agabat, mama? Inyig ko lang dito'y Villa tapno mamamuyo. Gabat gayam ti birngas mo. Bagay mo ngagpaiso ti gabat. Apay, sa dino a lugar tinaggap-gapwam. Iti may sa anak ko rapay nga ili, iti Pampanga. Iti kaunasan mo't laang tinagtrabahwak. Ang inikatdag. Aniya? Sadot ka nga ta? Iso nga inikatdag ka? Di ba isabay adyak magustuhan kan ka? Dagita matam. Kasla ka na yun ka ako muskusilap. Talaga akas tati panagmatmatak sa Maminsan pa'y ngagkalintigan kasi kaagabat. Matungpakan. Alam, Brandon, pagsubli mo di rancho na ito at tao. Sige, mama. Umay ka ni baba, Gabriela. Amang ano kahit mo pa itimangan, sakbay ngagsubli ka di rancho. Sa anak pa mabisin, senyorito. Ijay ton rancho ang mga anak. Amangan no kasapulan nak ni Sindong ijay. Talaga kabalyo. Matnagak lang kakasi ka kanya. Saan ko na nasurutan na niya gapat? Nagpartakan na nagpataray. Agsasangamat nga ron dagiti des-des. Amang ano mayaw awarak ay. Andan to sa balyagon daway. Yak maklon akabaalanak. Napigpigsakan na sigsiglata. Saan kung sama tayo na masurutan ti dalan kong agsubli? Ala, sa bahalin sa nadas-das tinaturong ko. Naglawa mat namin kasyenda. Karaigi ti kabalyo na jay. Nukas na. Ada sa bali at ako dito'y. Kasla at nalangit ya si Dag. Namaman mo't makitak. Kasano, nagtatayag dagiti unas. Ay, Diyos ko. Ang mga nadadaka sa panggap data kanya. Nasi naman. Esmeralda. Ada nang awag kanya. Sino nga ta? Apay nga mamunak. May isang lalaki ang nakakabalyo. Dumasakag saan iti kabalyo na. Hindi masakag. May isang iti kabalyo. Esmeralda. Kunakto pa yasi ka. Malagip na ka di pa eh? Wan. Saan ko malipatan tarupa, Manong Gabriel? Nagkikita tayo kada tatang. Hindi na pukaw ti kabalyok nam. Saan taan nakapagsarita? Nalaing kagayang ngagkabalyo. Insoronak ni tatang ko. Wan gayam. Insagot ni Senyorito Brandon kini tatang dahito ang kabalyo. Amum ka din o anya tinapasamak idi kanyak, Esmeralda. Ha? Adda dagiti lalaki anang lugub kanyak. Idi dandani akon makadanon iti rancho. Ita? Kasano nagbalin kan at tao ni Senyorito Brandon? Awan ti mabalin ko. Kasapulak ti trabaho. Naibag ta nakapanawon na diya gapat, Brandon. Adda kayat ko asalod-sodan kan ka. Anya da mama. May panggap ka dagiti tao mo nakakabalyo itay. Apay,
Sa dino tinapananda. Imbaga kadakwada nga gwanawan day taglawlaw ti asyenda. Amangan kit din malibat da tayo dagiti tulisan. Iti lagbadengan tayo kada Don Servando, kan Doña Celedonia, ti kayat mo asawan. Iso aminan. Basta glawlaw ti asyenda. Talaga ka di apagat-atapam ni Doña Celedonia? Saan nga ti data, mama? Amangan wag lemlemeng dagiti tulisan kadagiti nagbedengan tayo. Awagak to ni Doña Celedonia. Wano agpakuyog akto ken ni Bruno. Kat pagsaritaan mi ken Doña Celedonia ana imbag ti may panggap kadagiti tulisan. Nagbayag ka lakit din adak ka. Matantanagan nagpaitayan. Unak no niya tinapasamak maon. Dandaniyak nga ron na yaw awan nanang. Diyak mo ito nasurutan ti dalan ko itay. Naimbag ata nakita nak ni Manong Gabriel. Sino ang Gabriel? Ay, daytay nga na istoryak iti kada kayo anam amok. Daytay nagdamag kanyak iti dalan nga agturong iti Villa Margarita. Kan iso tinakabirok iti napuka kabalyo idi. Imbag matadakita da ka. Nagapuan na ka daw. Nagapu ka no iti Villa. Nagapu ka no iti rancho ni Senyorito Brandon. Kat inkuyog da iti Villa, takayat ka no amam-amo ni Doña Margarita. Nabiit sapay at tao dahi dyan ni Senyorito Brandon. Naimbag man, tabasurutan na ti dalan na. Itay pa yasap-sapulan ka. Nagapon. Di mo ibagang intulnog mo ni Gabriel iti rancho. Saan, senyorito? Napan ko kinita na iti binaon tayo amang wanawan iti aglawlaw ti asyenda. Dahit tati kayat ko nga ibagaking ka, Bruno. Gaputa nagdamag ni mamamay panggap iti dayta banag. Saan na kaya tapagatapan tayo ni Doña Celedonia? Ngamin lawlawag ko kingkwana ti amin. Amangan no ijang iti paglemlembengan dagiti tulisan. Ngam tipod no. Kayat ko ti makabalos iti napasamak kadatay di. Saan ko ang mapakawan dagiti tao ni Doña Celedonia agistayan ng patay kadata. Senyorito. Ngam masapol adi maamuan ni mama. Itaw iti ibagakken ka, Esmeralda. Uray asino a tao ni Doña Margarita saan mau apagtalkan. Maibilang akabusaw. Talaga akabutan ko ida tatang. Maglalo ni Manong Bruno. Ngam ni Manong Gabriel. Nag-antiriknak kan ko na. Italaan dayta. Ngam inton bumaybayag. Awan matlat pa kay dumaan na kadagiti kakadwana. Ngamti ko na kanyak. Ichi ka no rancho ti pagyanan na. Tumulong ang mga iwan kadagiti baka kan kabalyo. Saan kayo kanya nagkita? Idinapan kayo ijay? Idinalayo ti kabalyo? Nakita klaan. Ngam saan kami ang nakapagsalita. Malagib yo. Idi iso ti nakabirok iti kabalyo tayo. Nagsayat mo ti pan nakisarita na kada kayo. Adlaw kaw nga isaksakit mau dayjay alalakay. Makagura kayon samutan kanyak tatang. Saan tayo napagsaritaan pa ni Manong Gabriel? Saan na ka makagurakan ka? Ngam, kayat kalaang nga iliklik iti paggad. Jak kayat nga addadakes ang mapasamakan ka, Esmeralda. Nagbayag kalakit yung nagunggunay bakit barang. Unak no nakaturog ka pa yun. Mabuti nga ngarab kini Doña Margarita no masukalan na anangalaak iti sobra ati sinda tayo akarne. Ay, amumutang ti kinauyong na dahi jay. Kasla di mo am mo ni Doña Margarita. No na umaan ng titraon. Saan na nakayat asidaan iti kabigatan na? Naito gayam, ti paragan ka.
Diyak kaya ti uminom ita. Ang mga numabarte kakmanan katong paanak ni Doña Margarita. Ramanam lang Saan mata makabartak na ti alkohol pinagbalin mi nga arak? Kasla umininom ka lang iti tubog ti unas. Kat noon nagbara ka dumalan iti karabukaw. Saan na ko maapilitan? Si kamalangan ti maka mo. Sige, panawan na kami nga rodan. Apay aginanon nak dito'y ruwar. Naturog ka kumalatan. Nanyapay lang amin aramidam dito ruwar. Aya, kalta agad ti rabi. Di ka kadinapan daw. Masapakan tumanan nga agraing inton pikat. Tago naglakit din tayo tapa nagsinnaay pa. Hindi ka di pakariripo kam. Saan mo ka di anadlaw? Di pa nagisakit ni Esmeralda ken ni Gabriel. Apay. Sino nga min day dya Gabriel? Ang nasingpat ka na. Anya ayat tila nga na day dya lalakay. Barbasan. Lampong. Kasla na uyaw. Parbangon gaya nga. Agkakamakaman ti panagtarakok dagiti manok. Pulso-pulso ti pannaturog ko. Ni Esmeralda ti pinampanunot ko. Saan amapukaw iti alinta tao? Tinaamo kanalibnos arupa na. Kasla inosente. Ken madlaw ko ana asidag tirik nana. Ubing pay na Esmeralda. Saan arumbang daytoy amarikrik nakken kwa na. Diyak man amo. No apay akas dingag pay so ti pa nagmatmata ni Manong Gabriel nanang. Kasla apoy dagiti mata na. Ay, nakabutbutong samay. Ang gagawin ng samot day dya pa nagmatmata na nanang. Nasayat mo ti pa nakisarsarita na kanyak. Pudno ti ko na ni tatang mo, anak. Saan arumbang apagtalkam dagiti tao ni Brandon? Uray, tanairanala day dya pa nagkita mi kin Manong Gabriel. San ka no matarumrumwar iti rancho? Naimbag na nakasublikan, Bruno. Sapsapulin na kanima. Kuyogam kano amapan kini Doña Celidonia. Kasanong arudon na ito, senyorita? Tapay? At nakita mi nga umar arubayan alalaki. Iti asidag tinagbudengan ti asindayo kang Doña Celidonia. Nalasin mo ka di dagijay? No tao ni Doña Celidonia? Ay tati, saan ko masigurado, senyorita? Uray sino pa'y dagijay, Bruno. Masapol lang may balas ko tinapasama ka data. Pumataya ka. Dahil tuwing tinapinta sa gundawa, senyorito. Ang kasanon. Pakuyog kayam ni Doña Margarita kanyak. Da kayo latan natin mapanijay. Sumurtak ka na kayo kan ni Mama. Sa balin tulangan na gundaway. Nabilin mo kadimot lang dagiti kakadwan. Wan, senyorito. Imbilin ko kadakwada asandang agpadlaw. Ken sandang agtignay. No awan bilin ko. No saan ka makasuplin. Amo dalatan tiyara ramidin da. Bruno, ada ka gaya bad? San ka ngagpadlaw kini Mama. Masapol asan na amamon dito eh. Senyorito.
Sa di no tinaga po ang Bruno? Kanya asyenda, senyora. Agsubliak kumamot lang dyan. Ngam agpakuyog kayo mat kanya. Tinasayat pa'y mama. Kumuyog kada kayo kini Bruno. Kahit kumanin na makita ni Melissa. Ada kayang tamag ka na kayo, senyorito. Di Fatima, kat iso kadimat lang ni Melissa. Wan. Isumat lang, Bruno. Nga medya pagkadalan, ada Fatima ti awag daken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bilin ni Sindong kanya. Ngay sardeng kontiagin sayo. Uray, tanala ingak ka nun. Inya nga na pa'y kiti. Nga mga no ad danton asa anak akabalan ni Bruno. Ipamaysak ka no pa'y laan ti mga sikaso kadagiti baka kan kabalyo dito ay rancho. Mailako ka no dagiti daddo maabaka kan kabalyo. Ngam, at damat lang maisangpat akasukat da. Talaga abak nang ni Doña Margarita. Isuan na turayda. Ti Diyosan dati pirak. Ay, kaya't ko kumapay nga ituloy ti aginsayo a pumaltok. Angam, addan to sa bali agundaway. Nalawlawa ti asinda ni Doña Silidonia, mama. Ngam iti panagkita. Kasla nabakbak nang ni Don Servando. Ada sa bali ang negosyo ni Don Servando, Brandon. Kun naasidag kadagiti agtuturay. Agkagayimanda kan ni gobernador. Makatulong nga ron ni Don Servando tapno masolbar ti pan nakapapatay ni Don Sevillano. Naginad unay dagiti pan nakabakit ilindag. Ken kayat ko ngay ti dakulap ko amatay ti kriminal. Kinapudnuda, nagsarita kami ka Don Servando iti daytabadag. Tumulong ka do. Iso nga adayo, nga ada pa kairaman ni Don Servando iti pan nakapapatay na hindi pa pang mo, Brandon. Nasingat na nga gayam. Nasana nang ni Doña Margarita dagiti imbaga ni Senyorito Brandon. Malagip ko pa'y gaya, Bruno. Kumusta ti panagaraw nila kay Emiliano? Siya kundi makamoy ti dayala kay mama. Talaga nasikap na gidya tulisan. No sa dinukit di, ti paglimlim mga dak. Nasaya at saan ka rimwar ita Esmeralda. Abangan kit ni makasalaw ka iti pakaisag makabanakaw. Uray ta Domingo, iton maminsan ng aldaw, nanang. Iti bigat, mapantayo makinisa. Katiti malam, isumat ti panaginsayo may kinitatang. Anak? Oo, apay nanang. Eh, numapalin. Sa anak apabor iti panggap ni tatang mo. Babae ka. Man, babae ak nanang. Nalupuyak a babae ti panagkita yung napigsaak. Masapol kami napatang kanak tinakam ko. Kan, siyempre, patip-karak ti bagit. Napigsaak tong nanang. Esmeralda. Saan tayo nga muna niya ti pakaisagsagmakan tayo? Awan ti gaway tayo, anak. Kita amlahangan tinamay andakin ni tatang mo ite. Kasta kadilatan, nanang? Ipalubos tayo kadilatan nga irurumanda tayo ti agnanayon. Anak ko. Amo yun, nanang. Makasangsangit at kiniubingak na makikitak ter aramidan na kini tatang. Isuhusto lang ni tatang. Masapo lang balinak anaturad oray no babae ah. Kaya manilang agadal ni Melissa, senyorito. Saan yun to makita?
Asidag lang ti Manila manipo dito asyenda, Bruno. Dito lang, no maganasan na ti agbyag di Manila. Urat at damat ni Esmeralda. Agpada dapat na pintas. Akin nasingsing pa ni Esmeralda. Sa nakas ka ni Melissa Anarte. Abdamot la tinawid na akababalin ni Doña Silidonya, Bruno. Kasanong araw ti plano tayo, senyorito? Paunaan tayo latan dagiti tinudingan ang nagwanawan ni Diay. Intanto dumanon. San ka kaya magbarbar tayo? Masapatan to amapan makisarita kinila ka Emiliano inton bigat. Wano ni Esmeralda ti gagarayo. Inanabarang ang turong dito eh. San pa'y kaya manaturog day tabakat? Senyorita, ada kayo gayam dito eh. Ada ka di bagam kanyak na nabarang? Amok mo niya ti masapol na, senyorita. Sumrono na duman at bakit? Nawisag nga ginom, agin aarte. Untang nak ngamin ni Doña Margarita, Bruno. Pangalaak lang ko maititurog ng damot gayam ni senyorita. Makamu kayo na nabarang. Sige, panawang kayon. Alala. Tumagay kayong aroden, nana. Saan kaya matanagan kano senyorito? Saan nga gipulong na dyan? Agyamanag, tanautob mo day taabanag Esmeralda anak ko. Sayang lang amin, ta saan ka nagbalin a lalaki. Kanapay ngamin nagmay sahak lang ang anak yo. Nagraksak ko man no, takapsat ko a lalaki. Gapo iti kinarigak ti biyag. Kenday tangata ti na ikari. Ay, sa pahaag to nga ituloy ti mangbukwal kadagiti ramot ti ledda into na Sabado. Mula ag to iti mais kan kamote. Urida kaming to ti mga ramen kininanang iti dayta inton bigat. Sanda kayo ngot ngamin ang matulungan inton Domingo. Saan pa'y nga ron ang mabalin a pagmulaan? Naimbag dagiti bukbukel nga imulayaw, taday tala mangitugkel. Tatang, kasanan nang maamuan ni Senyorito Brandon dahi kalagdaan a bukbukwali nyo? Dagak dayjay. Tawid ko kuma, ngam dinapatan ti asyenda. Kasanan kami na napasamak dayta? Kadagi di a panawan. Dahi di apong ayaw. Kasla di na pala mautob ti kinapatag ti daga. Idi pa'y lagay mo una na ang nagbalinan at tagabo dagiti asyendero dagiti kapututan tayo, tatang. Podno launay dayta. Ay, nukaano ang makaruk at tayo kadagiti naranggas ken naagom nga asyendero. Panawan laeng ti makaibaga. Huwag nga ta. Makaturturog ako ang tatang. Uray sakit. Kaya't kaunti aginata anak ko. Narnikan nga tan ni nanang mo. Ay, Esmeralda, laglagi pam, dagiti kanayon ko nga ibilin kan ka. Well, itay pa'y nga da tayo dito'y Bruno. Nga maawan mo't langan ti madlaw tayo kadagiti tattao ni Doña Silidonya nga atapon tayo at ulisan. Hindi kalman ko man, tinagpinta sa kundawa senyorito. Kasano nga di kalman kat nagpakuyog ni mama? Saan ang mabalin na makadlaw? Kakadwa, ituloy yun lang kagpaliw. Ngam saan kayo ngagpadlaw? Pasit pa'y lang dasinda na ito'y. Wan, senyorito. Ang masidegan ni tinagbubudingan tayo. Tinasaya at dumapaw kayo iti masakupan ti asyenda ni Doña Silidonya. Kahit no adda makita yo at kemaganyo. Nga masapol nga awan ti makadlaw kadagiti kakadwada. Ngam no makadlaw da, patayin nyo idan. Dagiti tulisan lakit diti mapabasol. Wenno di ta maduktalan. No tao ni Doña Silidonya dagiti tulisan.
Senyorito Brandon, sinapsapay umatan ti imay. Amo yon, noon niya tikagaran ni senyorito kada kayo. Aguli mo ka lang, Bruno. Siya kundi makamua makisarita kini Ama Emiliano. Hindi kumapay lang kalman nga umayak ditoy. No, may panggap kadagiti tulisan. Awan madmadlaw mi dito'y kabalbalayan, senyorita. Kasta ka di? Kat ni Esmeralda, la kay Emiliano. Saan pa bimangon iti nagiddan na? Amangan no na bannog ang naginsayo ang nagkabaliw di kalman. No kastasan kami nga roden nga bayag. At danto sa bale pa nagsasarita tayo, Ama Emiliano. Talaga ka day, asaan da ka nga inggaan, Emiliano? Ay, tiyam kag noon, dadakas nga aramidan dakan ka. Uray man kit di amo tayo ti paglemlemengan dagiti tulisan. Saan kunto nga isagmak idaken senyorito Brandon. Isuda ti salakan tayo. Rumbang paikit day ang makikumplot tayo kadakwada. Anya, ay, aramid ka lang, iti pakaisagsag bakam. Kaanong tupay apaadipan tayo iti butang Susana. Awan sa bali ang makatulong kada tayo. Gabda kitulag kakin ni senyorito Brandon. Kat numaduktalan na alipliputam ita. Biyag mo, ti katukad na. Maawatam ko ba? No apay nga inaramid ko day jay. Kaputan no nagkidkedak. Patayin naklakit di ni Brandon. Kudak manusan ka arungwar itangaan daw, Esmeralda. Awan matlat aramidak dito balay nanang. Di kay madanagan ka sa anak mo madayo. Tapno sa anak amayang awan. Abagan ba kasalaw ka iti pakaisagba ka ba ko? Saan kayo ka di madanagan nanang? Aganan nadak mat. Numadlaw ko sa balin ti tao. Liklikak kat agawid ak to adagosan. Wano, ilam mo ngak. Nara, kita nga roda na saya ti pagnaama. Ada ngamin napatay datatang mo akara saan iday. Ninanang mat, putbut nga nakpay. Amo da lang aruda nakabutan ko ti ulag. Iso saan kalakuban nga agtuloy, anak ko? Nalpasan, nakarubata ko nana. Mapitak laan. Wano, sumurot kayon? Ay, saan? Kabutang ko nga rodag sakay iti kabaliyaw. Uray makisakay kayo iti kabalyo, nanang. Pilyak mat ti pangipagnakit ti kabalyo. Kan may sa, nalawa ti pagnaan. Madlaw ko ti pagpagadan tayo. Hiya! Ay, napaspas talaga dito yung kabalyo. Numuna ta. Napgasta kiti bulong ti unas. Amayapras iti rupak. Manayunan lagit di ti garong nga ti rupak. Nasaysayaat ko ma. No iti asyenda ti pagtrabahuak. Tapno maadaanak iti gundaway. Ang makipulapol ka dagiti tao. Ay, maipupukak iti rancho. Pasigla abaka. Kada kabalyo ti makikita. Talaga si Kala kay Emiliano. Dandali nagamuran ti palang mo ti rupak. Kaya mo sa manan ti makaraman. Nakadadayaw. Amo konam. Birngasan laki din. Lokalaklakayan na diya. Sika ti awan respeto na makisasarita kanyak Brunaw. Adayaw ang natatae nga kami ti siga. Amam. Nusyak ti makapungtot. Awan lakay kanyak. Nakarit ka tapag panakkel mo ni Senyorito Brandon. Ni mo, ani Esmeralda abalasang mo tiga po na. Dahito'y ti ibagakken ka, Brunaw.
Saan mo nga iramraman ni Esmeralda? Kasla sino ka lalakayan? Tunjak mo makatipal. Palakan ka itiputan tipal taon. Agtal na kang galo. Ipabueltak ni kabalyo. Ni magaya man nung Gabriel na masapat ko. Esmeralda, Huhu. nagranata man ang titidalan. Dumsag ka pa lang iti kabalyo. Ha? At nanaalak ang naloom abunga ti bayabas. Nagtubo lang ata iti igit ti dalan. Agyaman naklao na yung manong Gabriel. Ha? Nagdakala ka rin saan? Saan ka ngagdanag? Natayan. Naimbag na si Putak Adagos. Ang mga natukkawan na kumadeta kabalyom. Naglaing kagaya mapumahaltog manong Gabriel? Sinursurwan nak ni Sendong. Kan babaan iti kanay na panaginsayok a pumaltog. Ala, ada ka raigi ti kabalyo ichay. Naging dyan niya ka natuwa. Kanal doon si Baltog. Dagit tulisan lakit eh. Ay, manong Gabriel, kasan mo dito yan? Ni Bruno lakit di dayjay. Saan ang mabalik na makita da ka, Esmeralda? Partakam ti aglimang iti dayta apasat ti kaunasan. Darasam, sakbay ang makasidagda dito eh. Sige! Sapol nga agkon, ayakon! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino nga tangag paiso dagiti tao ng palto-paltog kada kami ken Bruno? Tao nga ta ni Donya Silidonya? Wenno tulisan kiti. Ketartarak ng idarajabakan. Saan na mapaninday ito eh? Jak bumteng amang papatay ken kuana. Ngem saan ang mamati ni mama? Ngem numakaalak iti bidensya. Nakasaganan ti labisaan, Senyorito Brandam. Sige, sumarunong akon. Naglawa pa'y gayam ti kaunasan asaan anapukan, Senyorito. Nakita idi nagkuyog kami kini Doña Margarita. Idinapad kami dyan. Amalo, saan ka karaigi? Saan ka maglakot-kuti? Saan ang mabalin na madlaw da manong Bruno aglamlamang ta dito'y kaunasan? Diyak kahit na makita dak. Abangan na niya pa'y taramidan na kanyak. Masipsiputak namin nukakas na mga alon si panangkit-kita kanyak ni manong Bruno. Saan ko'y nakabutputang mo ta talaga dagiti bulad amatana amang mulmulagat kanyak. Si kamat kaya magkapat. Anya ti kadam dito eh? Si kakari ti nagpaputok. Siyak ngagpaiso, Bruno. Madama ti panaginsayok. Ay, sapay la ko ma. Tasandaan at law apinatay ko ti karasaan. Unaklakit din no tulisan. Si kamat gayam. Apay nakadanon ka pa diti kaunasan nga ginsayo. Pinadas ko ti naginsayo nga da kalablaban ko. Pagkat katawaan na ka. Saan mo akabalang ti makiranget kada kiti kabosor? Nukas pangarigan may pasungal ngalak iti ranget. Mapilitan na kalumaban. Masapol nga ginsayo ak. Umay ka nga ron eh. Agkukuyog tayo na mapaniti rancho. Umuna kay latan. Sumaruno ak ton. Aginsayo akpay. Ang mga nupalikodan na kapaltugan. Agaluwad ka kanyak nuliputan na. Naimpaglakit din na nagpantalon ka nagbado ak iti atidog ti manggas na manong Gabriel.
Nakagat-gatilkat ko man dagiti takyak ko. Kahit da Bruno asumuro tak kadakwada. Ngam impambar ko nga ituloy ko ti agin sayo. Naglaing ka gaya mo pumalto kaya. Sanda ka di ang nakita ti pinaltuga makarasahan? Saan? Ken nasaysaya at no saan daan nakita. Di mo kaya't ama amuan daan nalaing ka pumaltog. Saan dalakit di amamati. Katawaan naklaan ni Bruno. Ket ibaga nang aglanglang sutaklaan. Esmeralda. Agsobli ako ni Tirancho. O sige, agawid akmatan. Amangan na makita dakpay damanong Bruno inton agsublida. Kunam asumarano ka aragos, ngam apay nagbayag kagabat. Nagwatwatak pa ngamin ang nagpataray ti kabalyo. Iti ba't dagiti kaunasan. Mariknak, ana erteng pailaan dagiti urat ko. Saloy kakit dia, gabat. Amangan no, mabalin nga awagan nak iti nagan ko, amo. Kung mga ta ama ay ayonak, iti panangawag mo kanya kiti amo. Magbagay kin katibir nga mo agabat. Kwa? Imbaga kanyak ni Sendon, amasansan ka nung agpakada kakin kwa na. Maruwam ka launay loko. Maan adito'y kalatan o nagtirancho ang agin sayo. Day tala ko matikid daw kin ka amo. Uray manmanulang arumarak nga ginsayo. Dagulit ka. Kaya't mo ka di mananti makaraman na. Onya. Kaya't mo, tanayunak pa. Wano ulitin tatyang laban, tauluyan kalangan. Amo, saan mo nga ipaturong tipaltog mo kanyak? Masumlang ti panagkitakin ka talaga nga uluyan kan. Loko, nakos buka na akos. Kaya ba, ito yun. Ang mga nandiyak makapagtepal kat mapatay ko na di agaban. Kunak ngamin asaan kan nga umad at ayupay. Kasano no nakagat na katidak karasan. Naimbakit di tanakita ni Manong Gabriel ti agoy uya sa karasaan nanang. Naglaing nga ng paldog. Asintado talaga, natay adagos di ulang. Nga mga dointod babinsan kat maisagbakkan anak ko. Saan mat nga tananang? Agan anadak mat. Kan nakasakayak mo ti kabalyo. Nung nakitak di karasaan, pinataray ko adagos ti kabalyo. Napartak nga aguyas ti karasaan iti karuutan, anak ko. Sige, saan tayo na pagsaritaan ti karasaan nanang? Kan, maalyawak lang makalagip. Ngam talaga naglaing ni Manong Gabriela pumaltog. Kaya't kumatiyak suro ang pumaltog nanang. Anya? Ngam, kasla dayo ang mapasamak ti kasta? Awan mo't paltog ko? Ay, sos, saan mo kumaagamdan kan esman ti makasursuro nga agpaltog? Pangadadom ko ba? Diyak kaya't ama isagmak ka, anak ko. Kapay nagsardan kayo. Kaya't siyo tada kayo ti pagpupungto da. Kaya mabit lang, boss. Kaslaad na nakita kami. Day, Turko, tarok! Lumasaan kayo, nakita nyo. Kapay. Kanya tayo jay. Mabit lang, boss. Pagdakalakarasan, natayon. Sige, pagkatin nyo. Yasa na ginoy. Nagdakilan na karasaan nga paysa. Mabit lang. Takila. Kasal na napaltukan. Boss, nalayong tipim maltog iti da ito ya. Asintado ako maltog. Nih, mabit lang. Saan ka di dito iti nakakitaan tayo ken Gabriel? Kahit anya ti kaya't masawa ni tinayta. Sana ka mamati. Awan lain na pumaltog na dyan. Talaga nga adagas asisaw at tulisan dito asyenda. Sige, alaan nyo na takarsan. Kat ipakita tayo kani Senyorito Brandon.
Nangag ko itay ti garaigi kanda na pagdagiti kabalyaw. Inatap ko nga umay mananda Bruno dito'y kaunasan. Ngam awan na uray mi adimtay. Amangan no naggapuda iti rantyaw, ket saan dan adim magas ditaw. Kapungata taad da sumagmamano amang bambantay kada kamay. Kumusta nga tanti panang sapul da iti pimatay iti daydi dong sa bilyanaw. Maburbur siya anak kadagiti tulisan. Awan pa'y nakita mi kadakwada. Apay nga ta asaan da akayat ti agpadlaw kada kamay. Nupod no nga adda tulisan. Marang, anya din ang kung arimbangaw. Ay, nangag ko itay nga ada kanu insang put da Bruno adakkel akarasaan, senyora. Anya, dakkel akarasaan? Nagapon da. Kaslati nangag ko itay, senyora. Pinilin ida ni senyorito Brandon ama panda iti rantyaw. Anya gata arantyo, tinakaalaan da iti karasaan. Ay, delikado. Abagad do nakakadwa da iti karasaan kat ininutin da patayan da iti baka kan kabalyo. Jak imasidag iti ayanda, senyora. Maaling gagatak ang makakita iti karasaan. Uray na tayan. Uray siya. Sanak amamati adayagabat tinakapaltog iti dayta karasaan, Bruno. Dagiti tulisan lakit iti akin aramid iti dayto, senyorito. Mabalit na nagwawaras da tapno sana madlawi da. Kasano ti kadayo ti rancho iti nakakitaan nyo iti dayta akarasan, Bruno? Iti patak at nasurok may sa kilometro. Asidaglaon na iti rancho. Delikado. Agsubli kayo iti rancho into malam. Tsak na napanunot at dagos itay nga agsubli kami iti rancho. Napanunot ko, may pakamumi ka na kayo dito. Sumurutak ka na kayo. Masapol ang mapalaagan dagiti agbambantay iti rancho nga agbantay da anay bag. Kaslalangam ti mapan makigubat, Branton. Balaksid iti nakasalikad da paltugbo at dapay atid nga armas mo. Apay, sa dino ti papanap. Sumurutak ka da, Bruno, iti panagsubli da iti rancho. Masapol ngagsagana kami. Taamangan masagang mi dagiti tulisan. Aniya? Dumagdag ko ti atap ko, nga dada iti sakop ti asin da dagiti tulisan. Masapol ang mabanlagan dagiti agbambantay ti rancho, mama. Amangan, nurauten ida dagiti tulisan. Day tati saan na mabalin. Kasano no takawan da dagiti baka kas kada kabalyo? Day tamot tisan ko amay palubos ama pasamak, mama. Isungag tignay kami. Nasakit pa ilaan ti taltal ko. Apinalat ni Bruno iti paltog na. Naawa na nag-adagos iti puot. Narangkas ni Bruno. Day talang abanag. Kinabil na ko na. Naturturay sapay kit din ngam ni Senyorito Brandon. Adda nakakabalyo asumungat. Nagsublilakit di da Bruno. Anya nga tati panggap da. Ay, ang mga nukabilan nakmanan. Jakmat nga rod mabalin abalsan. Sakbay akasarita kayo amin ngagbambantay dito yung rancho. Si Kapay ti kasarita. At ako no nakita da Bruno ang napaltugan na dakkel akarasaan iti asidag tinakakitaan daking ka. Ha? Ay,
Awan ti amok iti dayta, senyorito. Nakangeg day ti kanal buong. Katinaklon mo kadakwada asika tinang parnuay iti kanal buong. Naginsayok ngamin apumaltog, senyorito. Kayat ko ti agbalin analeng apumaltog akas kada Bruno. Nasayat lawan na itapno at nasirbim. Paniknikam kini Bruno asaan ka saloy. Kayat ti pasurot asaloy. Awan ka di tinadlaw mo at tao iti asit mo itay bigat. Awan mo't, senyorito. Tanga ka no di mo madlaw ti tao iti asit mo. Di patayin na kalatan loko. Sige, sumurot ka kanya. At danapatag ngay bagak ka na kayo. Denggen nyo anaimbag ti bagak. Amangan no at dalang iti asideg ti ranso dagiti tulisan ngagsisim. Iso nga galibta kayo. Masapol asak bayan nyo ti mabalin apanang raot da kada kayo. Saan ang mabalin ngadda mapukaw kadagiti baka ken kabalyo. Dakkal ti sungsung bata nyo. Biyagyo ti pagbayad nyo. Maawatan nyo. Nagkita man gaya mang da Esmeralda ken Gabriel. Naimbag man, taawan dakes nga inaramid dayjay abaraw iti balasang ta. Isupay kit ti tinangispal iti anak ta Emiliano. Naimbag ta na siputan na kanot agoy uyas akarasaan kat pinaltugan na adagaws. Nalaing mat apumaltawg no kasta. Dayawan nga rod laulay ni Esmeralda ti kinalaing na apumaltawg kat kayat na kano ti makasursuro apumaltawg. Anya? Ay na, agner-nerbiyo sa klauna iti dayjay nga imbaga ti anak ta. Ay diyak kaya tabay sagbak. Susana, masapaw la masursuro ni Esmeralda ti mangsalaknib iti biyag na. Gam kasano kuma makasursuro nga agpaltawg, no awan mo't paltog na. Iso asaan ka amadanagan? Saan taw ang mapasamak dayta? Oray siyak, kaya't kumait ni makasursuro ang martaw. Uray asino ataaw ni Doña Margarita. Uray paidadya Gabriel. Awan polos mapagtalkan kadakwada. Iso aliklikam dadya ataaw. Naira na lang nga nagkita kami, tatang. Nagsayat mo ti pa nakisarita na kanyak. Namidwa na nagkita kayo. Naira na kumamanayin. Ni, anyo ti kaya ti usawan, tatang? Amangan no igaggagara na dayjay Esmeralda. Amangan no kas kada Brandon ken Bruno nga dadakas apanggap daken ka. Kaya't yung aro daliklikak ni Manong Brandon, tatang? Para iti pagimbagamit laeng. Esmeralda, masapaul atong palenak. Tadyak kayat ama isagmak ka. Tano mapasamak dayta sa anak abumdeng apumatay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.